بناو خدای رحمان و رحیم حمد و پسندان جو خدا ربا صلاة و سلام لسر مزن ما سروق و رزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام و لسر اهل و اصحاب و اتباع و توابا حتی رجا قیامته آمین. تماشاوان عزیز د برنامه نو یا بناو عشیره ما ایرو لگندکی جودا به عشیرک جودا را ام لپیشبری وانا ام ایرو لدیاربکر نافچه آوی چناره لگنده قرش برگه لبا عشیره شهین آنا انشاءالله کلی کگده از معزوبان خواه و عشیره آوی بوا بدمداناسین لبلی وکی ده هر برنامه ده چاواگو ام برنامه خواه بشهر و هلبست هنک سیداین ما ودکن ایروژی علیکم السلام ایروژی ام برنامه خواه به هنک شهر به هنک هلبست وکن جرزنامه سیدای ملمزگین ام هنک شهر پیشکشی و بکنو پاشه امی درباسی برنامه خواه ببن گونگون رنگ و زمان گوهن تف آیت رب من لو تف بقدر و قیمت سر زمان خوش لورا ام دوی بخبتن هم جزانینا زمان جگلان را سرکتن فرز ام پیشی جی علما هینی علم دین ببن لورا رزناما جیانی هر او ام هین ببن نابه به دین تووی جینه لبهشت شین ببن به علم عمل انسان نابه گو زرین ببن فرض بریا هر قراری استشار سنت و قرآن بیشک دایه او حکم و قرار ام دوی احمال نکن ام وی قرار بختیار ام چه شهبن چه گدابن لو حرام انتحار امر معروف نهیا منکر وک جهاد واجبه اب اخلاص بینجی وان واجبا تم غالبه ام دوی جهو را بیجن کی جمع چی زانبه ام نهیلن گمیا ام تفده دیده غرق ببن بله تماشاوانن هجا براستی سیدای ملمزگین خدا زمان و قلماوی دو درێژ بکە بە زمانێکی حرکبار هەلبەست نویساند بوو ji rêznama seyda piştî pêşkêşkirina van helbesta em ê jî derbasî naveroka bernama xwe bibin îro di bernama eşîrên me em li Diyarbekirên navçeya Diyarbekir em li Çinarê gundê Çinarê Qereşbergê ام نها لقرشبرگینه ام ل حجی مصطفى قلنج ملا صبری قلنج ملا شوکت و گندی مرو وان ها معزوبان تیامت کن ام ل اودا گندن
hûn hez dikin ez zêde dirêj nekim ez bizîverim ser mazûbanê me Seydayê me li Sebrî hûn bi xêr hatine Xêrê de bi xwedîş te razî be hûn jî ser çavara hat çavê wan nêşê xwedîş we razî be we pêl çavê me kiriye çavê we hezar salî be ji bo deriyê xwe ji me ve kir û yê gundê xwe em pîrozbahiyê xwe ser navê nûner û xebatkarê Rehber TV pêşkêşî we û gundê we û tevê eşîra Şahînan dike ser çava Seyda em hûn jî ser çavara hat çavê xêra we ez neşaşim bi zazakî jî hûn daxivin erê em bi zazakî jî zanim zazakî jî hûn karin silav kê Seydayê me bi zazakî şima bi xeyra me homay xeyrê şima qebûl ko şima û hevalê xwe tê payna û çi mîlê ma şima çiman sera amê û xwedê xêra we qebûl kir ecmaîn xwedê ji we razî be Seyda bi rastî Qereş berkê gundekî diyar xuyayê di herêmê de eşîra Şahînan jî eşîrek di herêma gundê Çinarê de diyar e eşîrek naskirî ye hem endamê pirin hem mensûbê eşîrê pirin em jî îro ji bo hem gundê we binasin hem jî di derheqê eşîra we de temaşevanê me yê got agahiyê wan tune ne em di heqê eşîrê de hinek agahî ji we bigirin bi temaşevana lav bar bikin hûn hez dikin ewil xwe navê xwe bernavê xwe yê bavê xwe kalê xwe heta cê hûn zanin xwe bidin naskirin kerem bikin ê ser çava Seydayê me tu vê sualê ji me dike ez bi xwe navê me Mele Sebrî Hecî Sebrî ji Qeraşbelikê navê babê me Xelîlê Xelîl lawê Ahmedê Ahmed lawê Ebdulqadirê Ebdulqadir lawê Xelîlê Xelîl lawê Mahmûdê Mahmûd lawê Mele Silêmanê Mele Silêman tekrar lawê Mele Mihemedê Mele Mihemed lawê Silêman Silêman lawê Şeynê Kokka eşîra me 300 salî berê em ji Bîngolê rabûnin hatine Ogo Süleyman lawê Şeynê gelo ji wir distînê Şahînan Loma navê eşîra me dibe Şehînan eşîretî ayrıca Kok olarak tu başka jî bixwaze Şehînan Xelawaran Kalayîban Husika Safan Haman vana komple yek babê Geş ji welatê Bîngolê rabûnin hatine Seyda ez ê werim mûr ewil ez dixwazim yanî we navê xwe maşallah teqrîba deh bavpîrê xwe jî we rêz kir Mele Silêman û Şehînan heta wir bir ev eşîra we gundê Qereşbek yanî gundekî nû ava bûye ya gundekî kevnareyê Belê Seydayê me 1975'ê de me nûh ev gund ava kiriye we ava kir gundê we berê li herêmê hebûn gundê me berê em divê bîra Mihemed Axa ji biraw bi roava 20 kilometre bi roavayê me yê em li wir bûn me bira bi pera kirî û em hatine ber belê Seyda gundê we ji xeyrî vî Qereşbek we got em ji gundê Bîra Mihemed Bîra Axa Mihemed ew jî Şehînan erê giş Şehînin gişê wan Şehînîn anwa êkte de jî manin Şehînînin belê û êk em jê derketinin bê me jî başka perçeyî jê derketinin giş Şehînîn gundê we debrawê li ser cotkariyê yî ev gunda hem cotkarî heye û hem jî heywancîliğî ye em teşdarî yani em dibêjin bi Kurdî heywancîliğî heywancılık teşdarî debrawê ser dibe Baş îdare dibe Cotê we mibala xwedayê birê doxta em hatin erdê we kevirin hûn vedidin erê tabî Seydayê me cêrên nevedayê hene tapo û nevedayê pirkê manin hemen me giş vedanê tişkî qîmetsiz nevedayî mayî tiştêk bibe cot dewlet duê vedanê di piştgiriya we kir yan na me îmkanê xwe îmkanê xwe îmkanê xwe gelek maliyetayê mesela bêjin hûn sed dolum erd vedin gelek maliyeta wê Ey tabî Seydayê me mesrefayê gelek anha doluma erd tu vede dolum bi milyar û 100 milyonî bi milyar û 200 milyonî dibe mal ê tabî tu 100 dolum erd vede hema di milyar de 100 milyar e di 100 milyar û sedî de bi 110 milyar 120 milyar dibe mal belê ji bo terş yê çêlê mayî yana
Valla hindek. Hadi beri millet dahat koçeriye ilvan herema Karajda. Milleti bariye edeşte. Yani na anu hadi buhar em de herin icar koçeriye. Yani cekeri nemayi. Perke mayi. Ter şey yana. Evet, ter per maşallah. Yani yok beri keri mesela. Arı keri heye. Satpaz uzedetir. Siyaset pezi keri heye. Siyaset ji heye. Dösül heye. En hindek satpaz keri heye. Şivan hani on peyda. Ay tabi şivan şimalini herkes der berpez. Herkes der berpez yok. Beli. Peze gündiye hem yahiye. Hemen gışa heye. Gışa heye. Beli. Seyda gündewe Karajberg biçin arif giredayı. Beli. Çen kilometreyi nabe nava Çınarı? Yani Çınar'a ilçe. İlçe, Kazalı. Dora 6 kilometre, 6-5 kilometre ama tam kilometre ayarına kiriyor ama 6 kilometre. Ergavo jil ser Çınarı yani. Valla na be. Pereyim ser Diyarbakır. Ser Diyarbakır. Yani betir hun kariye xo. Diyarbakır. Soğre xo. Diyarbakır. Beli. Hun bikartinin. Seyda aşira şehinan. Burası aşirek diyarı de hereme de Karajdağ'dı. Nexasim Diyarbakır. Yani navu denge ve espa şimardinim dem li Cemej tê behs kirin ji ber got eşîrek mezin diyarı. Ji ku hatine şahîna yani tarîxçawê hûn karin ji ber behs bikin. Valla Seyda'yım tarih olarak net em bibêjin tam em net olarak zanin dora 300 sal heye. Dora 300 salî heye. Ji bingolê rabûne hatine. Pêşê o jû Pêşême ji bingolê rabûne. Çima yani gor rivayeta bavpîrê we nedigoj bu. Çawa Seyda'yım dibên pêşê me wanî dibêjin. Dibê di wî tarîxê de li bingolê walyakî pir zalim bûye, zulm kar bûye. Haşa dibê heya dest dabêt pîrek mîrekê xelkê. Pêşê me kalê me jê re dibin şawelî bek. Dibê ew waliya kuştiye û ji ber walî revyanin û hatinin bî welatî. Heya dibê heft birabûnin. Ji van her heft birana hatinin dora deşta gewra yani Erxeniyê li wir bi şev ji hev qetyanin. Ew bira xwe xwe. Wî zamanî jî dewleta wî zamanî demek dewleta Osmanî. Devletê destûr net dawang bi hev re goş kirine. Yani devlet li ser piştî bûye. Gazî li ser piştî bûye, mahkûm bûnin. Îcar gotiye em pirin bi ailê xwe ve em nayê veşartin. Em her yekê derkê de herin em ê ji hev biqetin ji bo em belkî yani mahkûmiya xwe kanebon xwe muhafize bikin. Îcar ji ber wî hawî dibê li deşta gewra ji hev qetyane. Bi şevê parola wan jî yani parola rokek em hevdû wenda bikin îşareta me em ê çawa hevdû nas bikin dibê gotiye demek şeva reş bûye û şûîv bûye şûîv erda reş bûye tedî erda cotliq em dibê şûîva reş gotî şeva reş şûîva reş miya qer li berx li ber şeva reş şûîva reş şûva reş miya qer berx li ber. Ev parola wan. Parola wan bûye. Anha ji vana em hinkî zanin li hêla Mardîn li Kercewsê. Anha hinkê wan li wirin. Yani ew ji wan birayê ji birayê yek ji wan li wir. Yek jî em zanin li hêla Çêrmûgê. Yek jî li hêla Urfayê, Qeraçê Urfayê. Bu xwedê bî hawî bavê yek jî em zanin vegeriyayê li Bingolê ye. Çimkî em hevdû nas dikin tim em ser hev de diherin û tên. Bes şaxê mezin sankî li Qerejdağê. Ey wallah hîn wer dibêjin. Birayê mezin şaxê mezin jî îro eşîr olarak jî en şaxê mezin li vî rexê Qerejdağê. Belê Seydayê. Belê. Çend gundê şahîna divê herêmê de hene Seyda? Seydayê me ama alvira em du. Belê. Kubuk û Qaracbelik. Xirbêsîtil sê. Kanîpank 4, Herrik 5, Qaliq 6, Gogwirîn 7. Li jor jî bîra Mihemed Axa 8, Derabgur 9, Xerabe 10, Geliyê Bûka 11, Girê Reza 12,
اري باشقه پرچه دجهر دورا بازده گوندا هنن ev gund nezik digen hev. Yani باور بکی گشه وانده بابی 5 و 6 tamam de. yani Mele Süleyman oandı ama. اري گش دگنه به دشین de گش دگنه دشین de. Seyda dedi daşirat beri dişin û şahî adı behevr gav davetin. Tifaq dikirin. Ew hîn di nav şahîn adı. Belê Seydayê me elhamdülillah ew hîn heye. Di nava şehîn adı anha taziyak hebe mirinik hebe. Xwedê neke olayakî hebe. Yani hala aşîra şeyna elhamdülillah em giş bi hebra radibin, bi hebra rûdinin, derdê hebdû, zarara hebdû. Yani em bi hebra paylaştık. Xop xwed nabêna wan di pirsgirêk tunun inşallah. Na. Yani ê mezin mayê biçûk nav aîlê dij derdikevî yê mezin. Na ne mezin û ne çû heya anha rind. Heya anha. Yani ew qedr û qîmetê berê heye hurmet. Ey na ne mümkün Seydayê me ew qedr û qîmetê. Nav neslê nû neslê kevn yani. Kem de heye. Mesela yê di umrê we û wek we. Ew qedr û qîmet û hîmet û rûmet hîn dewamê. Valla baş yani ne bedeli meyi yani gorak meddi meçabe xu vekil peşe me resipiye me meddi iro em de ka xwazi ew qedr qîmeta beri em viya wek beri nabinin Canı Seyda ji bo çi me pirsî yani ana yê di umrê we û ji we mesir û ji we biçûktir goxta we ya muhefaza bik ev neslê nû bu kulturê wê mezin bibe wê dewam bik wê kulturê bes ki nebînin Çünkü zaten teknoloji ev modernite gamjer dibêjin rakirî vê xwe. Neslê nû lazim e odê gundayê bi vî şeklî û di Seydayê wek we û yê temenê wan li pêşê wek we divê perwerdehiyê de derbas be wê kultura Kurda ya hem însanî û hem İslamî muhefaza bike. Seyda şahîna hundir xwe de تدي عشيرة كشوا وجو حفظ برابون هناك جي وجو الكرجوزي والبنغولي والتشرموكي ديار أورفا وهناك جي نديار يعني إيه ديار الوليد يعني في شاهين القرجدة دنابنا خدي چند قبيلة چند بافكن يعني تدي عشير دندر خدي بافكيوانا قبيلة بالي سيداي اوك إلك جي ام دي بي Şehin dulavçı bunun. Bəli. Nabibi Halil, yek Halil buye, yek Süleyman buye. Babki wan ve çağı wan da buye. Peşi de ben yek wan da buye. Bəli. Hin iro ma ev yakadiye li Urfa'ya derketinin. Ki canın wana? Juwan dibe do de lawe şey nabibi Allahu alem nabi Muhammed Ali buye. Fakat billaqaban jeragoti dot şimki medir risipiye menaji dot babki me wanda buye nabiwi dot buye Ev dot ki yani. Ne dot ki nabiwi laqab olara jera dot Dot. Dot şehit Aşiravan jana dot şu an dibin ya. Evet dibi ne per aşir yani ev yiser şehini ve hasabdık dibin ama ne perin fakat bab olarak dibi gade zürriyeti Doğru şehit. Hum serhev şunu hatın wal hev pirsi yani. Ribaya bu çend sal. Hem serhev de dehernu de vay me jinjidan hebde. Ey gojin da bu hune hev bu kalem yani. Çünkü mervanti ve deme buye devamdık yani. Tedid be xuyun sar buyi buye berdavamdık. İcar mego dedi jüvi befter du bab de vi velati de bunun. Şahina. Şahina. Ki canu ki şamu Seyda? Süleyman bu Halil buye. Bəli. Nivi gade Süleyman. Lakab juanı dibin çi mesela gade Süleyman dibin çi. Hun nav xodi. Walad nab mede beri peşiya digot. Bajarya. Juanı dibin bajar. Jmera dibin yani ebgade zürriyeta Süleyman. Jera dibin bajarya da ka tiştek mefam kiri yari jberi de hinki bhavi bajarban yal xu mezek kiri. Medeni bun gelo modern bun medeni bun jor vare gotiya. Her halde demek ki medeni bu ne? Çünkü cemaji yani ek hepki medeniyet el peş dugog bajar yani. Bajar ya. Demek ki evcun. Demek ki var bu. Ezar Süleyman. Ezar Süleyman. Halil. Valla Halil normal evci gade ape mebun dugog zürriyeta Halil.
برنامه وجه وك هذا سيدا يعني سعودي وشي مثلا هو قلنشي اي سو اسمي برتشي بون سيدا يمشي قلنشا بلكي اجي ايوان داوي ازاتنا بابانو هذا بس سيدا يمشي قلنشا مزانيت مثلا يو قلنشي يدن ي سيدا يا خليل سيدا اي خليل رحمه خد الوان بتابي امين يعني برن اي ماجي اي سليمان جي برتشي بون سو اسمي داغش تشي بون هما الفرا زارو ما يقبكي زوريتا شينه دنابوان ده ياغسو اسمي هي ياغس قاچان هي امره هي تان هي وسائلا هنن اقباش هنن يعني سو اسمي پرداگش بود پرداگش مثلا الدلاب قولي خرابه ده زوريتا سليمان آثارتي هنن داعتكينتي هنن دومانتي هنن يعني سو اسمياتو بيجي برچه بونه زوريتا هيلا خليل قديم يعني اباني مي زوريتا خليل دوان ده ده بيجي گلچر هنن سيمكچي هنن شاهين هنن دمر هنن خودي پرند اوجي پرچه بونن يعني اواني سيدا تدي هر عشيرك سروك كيوي جو بغوتنامه كردي ام بين اغا الراس يعني اغا كي عشيره تفي هي وجاي بافك اما سلام بيجن واش هاينا دندر خود دو بافكن مالا سليمان ومالا خليل ايفان ايلا ايفان مالباتا ايوان جركيك هي اي شاينا تفاكي يعني اي وتمثيل كما سلام بيجن متيني خستوري بشاهينار مخاطبه ويكين يعني ورجم كيل سيداي ما اي شاهينا تبا بيجي ودجا بيجي تبا بيجي دجا بيجي إيرو حال حاضر ريسبي ما آغي مسينا حجي مصطفى وحجي هادين حجي أبي وحجي هادين بلي بلي دجا بيجي أمسر خزينة رنشتن باش ايوه خدي تعالى توفيق يبدي ان شاء الله بلي خدي تعالى عمرك دريج بواندي وتو عشيره وتو مالباتا ودولتها بيسروك امين 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 لسريا ايمان وقراني سريا اسلامي وقراني وكوكو چونكي دولتك بعشيرك بمالباتك بيسروك بوك بزي بيشوان يعني نا هناك برنامج دي جيماني زمان سيدا جي بالا خو بديني باندورا عشيره عليه تاثيره عليه كاري دولت يجي برليتون يعني عسكري ناي بوليس ناي çünkü su çedbi dnaf xodi digrin yani dnaf xodi safi dikin çiprs gerek yavandır tabi jgaydi ve mesela هنا كاتبون جبو مثلا خويني صلحي يعني بعبر مداخلات كرن يعني جيك عشير لي خرد بين هم باوري او عادة كردا او امنيات لي هي الحمد لله دهر امامت جي هن او كار بردوام الحمد لله هي بله سيدا دناف شاهين عادي siyaset medarni bugün vekil ya jibuni seroke bajark yani dedi Türkiye dibejin il başkanı siyaset medarni varı derketini jgaydiwe mesela Şeyh Seyda Gerçi Vayhun Seyda'nı Seyda Emel Şevket Valveri Şeyh mesela alim Dengbeş Strambeş derketini navadi Şahin adı Seyda دناب شهيناده تقو يعني اك بيشتا سياسات ده نافي بارتيا حوجناك بله نا ملت وكيلي در نكتنا نا sadece veya hemen 20 سال 25 سال Hacı Hadi ercümen olarak ercümen sürekli de siyasette de ercümeni heyi başka bir icar de şeyh valla aşire me yani tedi anu am de şeyh gerek kokawan seyyid bin evlad resul bin şeyh bin qeydime ki eme valla bu gora seceri bistu yek baba tamam wan seyyid te xwendin bistu yek baba جوي bistu yek babi verda zaman dagiş bu izci xurabun laqyane ناب الشيخ تيش سرابويه
شيخ نامدا تنا ناب عشيرة ما عشيرة شينا ينا شيخ كسبنا سيدا بايا تشيبونن سيدا لا تشيبونن او باندورا سيدال سرواني جهلا اوليد يعني يا ديني جهي يعني اي الحمد لله يعني عشيرة الحمد لله نانا ما نب خير سيدا لرابا يعني الحمد لله نخوش مرا ببيجي بلكي كاكي شيخ شوكاتي ترساني يعني إلو دبير رخي قرش داغيدا انديسا عشيرة يعني امكارن ويا ببيج نخوشي يعني ان عشيرة ديسا ديني دريا ديني قدا تركيز بين محافظة كار ديسا شيء ناني اي تابي بايا بخيرها سيدا لرابو بخيرها ملابو بخيرها خواندني بو كيها إلو بيسوية الحمد لله في نعمتك في عصر ده تدي انسان جوان اسلام وحقيقتي اسلامي وتطبيقاتاوي يعني ندر جوان ري الحمد لله هون محافظات كده سيدا زي بزي فرم سروديسا ازي ميكروفون دريجي ابي حجي مصطفى سلاف كي تماشاوانا بك هون تشكي هون بخازم بيجن تحقي عشيره دي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزيب تبي تبيج هما كرم بك يعني أم هاتن جبو حقي عشيرة ودي هف بيفينه وشي دريه خجمر فكر مالا وعوابي أم پیروز باهیه خو پیشکش وات کم خودش و راضی به سیدا خودش راضی به حقی عشیره ده يعني قال لك مجرد ما آگاهدار کرد مگو بلکه هون جو بخوازن چند کلمه بیجن حقی شاهین آده الشاهين قش بالحزار مال هي دنگ قش دهرها ام قش يكن بله و ام هرن كوش هبرة شبابين ان شاء الله ام هبدي دنگ هبدي ديناميش ان شاء الله تقريبا جمارا و شاهينه قرش دا شو قاس ابي حجي ملت ملت شاهيني لو شاهيني حزار مال هي بيجت مهر مالك بكيماني بنش حبهنه بكيماني بنش حزار يعني بنش حزار بكيماني جمراوان هي بنشش حزار هي أمي بيش حزار وتفقد جيدن كتب حسبيني بر جمار بردر يعني ابي حجي مني اف برشتا بكرا اف اوداوا اغوند شو خياي تدي بيبي بيشياي دبي اوايا غوندات بانيار يات خياي اف اودجي خياي غودا غوند وكبري ملتي وارا والله جبل هما ايفاري جبلكي ام بينجي حبهبون ما شاء الله وايلو جي حروتين تين جانا يعني هم يعني جواميرتين سيرش هانا خروالق شدوه وكبري صوب باش مبالغ خداي تلفزيون جوا نخستي وقال لك باش كده ما نخستي هم نخي تلفزيوني تتاخي معناه دي ناميني وهناك اشتاق قدار بكن نخي يعني هم تمينامجي نخي باش قهوه ونددن والله اما الهرمامات دان ما عيم بري كالي مجد ده فقام بين انوام ددن ولا جانا مشكليه وقهوه شكليه انا اطال بدون ولا اطال معقول او جوزك موسكي ويبري عليكم السلام هي جوزكي اشكالي وش فربون ولا باري ببرقي لعبون ما شاء الله نفروتن ولا فروتن زي نفروت ولا فروتن يعني انا وين بلدانيا انها مرياكي هي اللي في الرخيش تشيجي تهر تششك الجوزاء قهوه طالبه والبيشاو ذا يدار ذكرين يعني مع سرنا فقاي مشقره هما ما جبري ندها تودي تدي بالا سروكي قن بالا سروكي عشيره دك شان دغو فلانكس چما نهاتي قيلنا في بيرك اي ادبم هين هو جيوان برساتكن ما قام جانا حنا كاذكن جو عادتي بري چمان الجند القرش بكي يعني باور بك مسافر بروري هي وقتاتين قشتين عراكي جمي فانا وانبان هاف دكن امشخورة سبعات دكن او صحبتي ايفاري هنم ايفان بروري هي
وكيدن ام قال اسكي الغياء الريسبياد جوان ارجي البيجين اف جوان هو اغنود جي اري ام دبين هذه اوش لازم بحال من هني ليك وتريبن ام دبين هما كو خرنا بالا خنادين نا تلفونون دس وبيدليس الزم في عجيت الفدرا kağıt ki be derba sivir bir gerek bir telefon var çünkü televizyon tünüce telefon ne hele jbog avji hini ve kültüre bir münasebette o aşire doğru hoşun per xoşe doz moze milletin çok سوارا دكن ام جوان دكن دوز خوشن وتام خوشه امو عشير قش وق بران ki hani der dora var در دورا ما aşire mezin خلاواري هي قلايبي هي طيلوي هي اشترى بين فيالي عشيرة متنا هي وحسكي هي كهامي هي سفي هي عشيرة مزن سفي شي وانا قشان münasebete o van hoşun çun hattın pergava van saraf dahiye beli beli az ediyse inşallah biz yıvrım serta abi hacı cavedene işi seyda adete beri çehil gün ya jun dibin xozi ev tişi haba yani hun xoziya xob biçi ego rabune hun biçi dinin يعني هو حيفاول شتى إكشون ونخزيه بشتينن ولا سيداي ما تدي أو تشتي بري أم دبيجن يعني مسألة زغستان با برف با باران با خانيا كي إنسان كي جنيا كي هلشيا بري تماما جن لي دهات هبدو دقولو ام في خاني في جيراني خو في بسمامي خو في مربي خو ام راكن زبستاني بري او هبو ايرويا بركيموية يعني بكردية بين آليكاريا هفبش آليكاريا هبدو ortak yardımlaşma ortak yardımlaşma او نماyi kim bu yani kim bu yani disa anha disa yani de namede koktan raneviye. Yani anha mesela Hacı Mustafa bebeji, ez bebejim, abi Hacı İbrahim bebeji, Ayşe Şevket bebeji. Yani kesik itiraz biki bebe ez nakim tünneyi. Fakat ne vaka beriyi. Cangrani ve bakın. Eri ve cangrani bakın. Berej dil dikirin. De iza seydayim vallahi yani abba şıklana yani beri insan zede cehevdurra hürmet kar bu. ایرو هنکی تدی حدیثا پیغمبره دبی دا آخر زمان ده حرمتا گنجا یاشلیار نامینه رحمه یاشلیاج گنجار نامینه ایرو یعنی انبیا دبی جن ام دبی کا او بری زیده رحم و شفقت هبو ایرو کم یعنی نوک بریه بله سیدایم یعنی اموانا دبی جن از این میکروفون درج yapayım Hacı İbrahim بگم او جی سلاف که بلکی لتماشاوانا از میکروفون درج سیدا بگم حیشه سيدة خير هاتنا سر جعبار هاتنا جعبرونه خذي خير وكابون كي المسير دكن اوجي براي منقش ام سلاف خلوان دكن عليكم السلام اب سيدة دفي ما في قندي ماذا ام يك ما باب كينه قال ما يك ام دورا بينجي مالي ام قش باف كينه قرش بك بينجي مال قش باف كينه انها ام قش مزهين ابي مي ابي وبسمامي بي حق صاخر وام قش كدي ابا بسمامانه ما شاء الله ده قشك نام جاب ابي ما عمري وي حشتي ويسال حفت حشته ما شاء الله ان مزني ما ريسبي ما او يرو ولا باش خد ام ما شاء الله سون عمري خذ ابو حجيجي خذ قبول بك ان شاء الله شو مالا خذيجي جاكرك او هرول فير بالاودي دائمي ايه تشو çünkü ويا عطاي تبع او تمتي مع الجيري واحد كيدوره انا بون بغى يتبقرك ومرن بلي اي ابي ولا باشقه ام يقابل جنچه تشكي ام شنو هادنا ودي zaten منتفقش دارن جمهاب ام جهب دو سايقي حرمتي ذكر
خدي تعالى توفيقه بدي ان شاء الله هنجي زدبك براستي يعني دوي درجه جو يعني كالي وتفايكي افيا اوانتاجك جوار گوندي بفي رنگي جو برنيس دگين هف دهريما ما تقال لك كيمن يعني تدي تدي اف جوار اوانتاجك دوي واردي اجا حبكي مسؤوليتا وجي زياده دبي يعني نخاسم افيك تدي هون سروكو سرميان اي ريسبيه مالباتي چونكي معلومه وي سيدا پیغمبر عليه الصلاه والسلام دبيجون تفشوانن ون تفشكريه خو مسؤولن يعني لگنده قرش بكي خورتكي گول لمج نكي روجا محشري خد تعالى و حسابي ويا خو بير بفيني وبير بفيني بس و بورجي بفيني وبياو اف سروكي ويا هم بون سرميانوي هم بون ما تديانا ون لگنده كريه بزهن كري شواني كري هي شوان گپزك خو آوي برده يا جوان دابكي خوديه كري و پر نخيدي يا بتو مسؤولي في كري بو تشوان بو ادبي ميجال گنده قرش بكيجي جبرگون پر نيز يهون برزيك بريتيك شي بي اوك بي و برزيتيا كري و حسابي خو بده بس هو نجوي حسابي بده ويا هون مقاطعات كنا تبيجم يعني دواري امر معروف ونهياج منكري يعني من غير حد نجز بوازنا بيجي مقصد اي واجي تو بيجي حقيقه اي تو واجي ويا غير يكون مقاطعات كنا ولا سيدا نقول يعني حر حفته ام تو نبيجن حر حفته ام دبين ام دبين جينجي خرا ام دبين مياخو بكين تشتي باش بكين تشتي منكر حرام خجي دور خينين ام في توسيع سيداي قند جاي شو انا تني انا امن انا سيداي بلي شويه مسؤوليتها سيد او هرديا اجا شويه يكا عشيريتي يكا قنديبوني ويكجي سيداتيه çünkü هلا خد اشترازي هلا سيداتيه جي برقع هيدي وي او مسؤوليت جي بيترد بتابع تابي ام زانن ولا وام دبين جي خدي زانه يعني ام برش جينجي خورا دبين ام ايفانا ودا كده چا توب دبين ام جيره دبين خود جينجي خورا دبين جي قلار بيرك يجي بزوج ام جيره دبين ميزان نمين نكن معرا وبطاله براهم زانبن يعني ام برل سكن ده اذا كان نكن امك يعني فورمولي نكرني هني وانا الحمد لله هم زانن بروجرام بحثا وانا ناكن بس sadece mago günde qarajbek şu heledi xwedi avantajı inşallah jî em behevînî guan mesuliyetê xwe mijîtin sêda wê tiştek bigota berê sêda sêda ew adetê berê li gund me japê xwe hecî jî pirsî di nav zilamadê we got ew pêrçûn û hatin heyê di nav جنات جي ناف بيركات جي ان شاء الله هي الحمد لله يعني اف مودا في عصري و اف مودرنيتا و اف تكنولوجي زيادة باندور لسر قلنا كدين نا هين امكانا ببيجين يعني عدتا بيركا هين وقت عدتا بري بابو كالا بلي بناب عائلة دجي جهب درة بحرمات بحسكرين بياردم لاشماي بهاوي ارتيا دجي امكانم ببيجين بهاوي اسلامي ارتياوان ارتلين قابلين او بغورا زمان بغورا مودرنا ايرو الحمد لله او تشتان ناب مدد تنيي وشيجي ناب ان شاء الله ان شاء الله جي خطبة الفرد بس هيدا اري حر خطبة مدد هون رسمين يا لا ولا هردوجي فخرين هردوجي فخرين باش خدت على خيرا وقبول بك مكتب جي الجندي هي مكتب زاروك برورده يا خو دكن نقول اري الكو قل برن بله اورتا وقل دهر نقبك بله دبرا جندي سام بزيفرن سر سيداوت سري برنامه دي وبحثا وگو جوتكاري هي وبز هي حيوانجيتي هي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جغيدي وي يعني هنا قلت جبو ده برنامج قوتشيدن مثلا هنا قدرن
باجر بجي دبن جواجي تشكي ورد جبن نا هين جما تكسك شوية باجارة جبوك إدارة نبوية قوش كرنا شون الدراجة قلنا ما هنشي نبوين نا الحمد لله فقط جارنا بهارنا دب بهاري لبراك جبر أمتدي دب مرعى حيوان پر مرعى هندك أرتنج جارنا بهاري ام دهرن كوچريه ام دهرن قرش داغي مهك دودا ام دمينن و ام دي سابه دغارنتي قرش داغا و اغو قصدكين جو ويدي الجول زوزاني ما هو زوزاني و او بلي تماشاوانن هجا ام ل دياربكر نافشيا چناري لغندي قرش بكيني بعشيرا شهينان ام هف بيفين دكن در حق گوند و در حق هرم دي ام هف بيفين دكن دمامجي هدي بداوي دبه بس بريا برنامه خام داوي بكن پرسك دو ديما مايي ام سيدا پرس بكنو پاشا me برنامه خام داوي بكن سيدا معلومه وي د نوا عشيره ده يعني هر هناك عشيره بتشتني خل پیشن شاهينا بشي خل پیش دوی هرمه ده دوی قرش داغده اي ولا سيدا يعني امي ببيجن بتشب بيشتان شاهينا ايرو دوی هرم قرش داغده بنابي اسلامتي بله شاهينا دوی ortada en jiba aşire de bepiştir binabe. Yani oldarın, dindarın. Dindar. Meylan betir bu bal İslam. Ay tabi seydayım tabi. Yani emne bejinşi. Yani çevre başka aşirdi bi. Şehina dindarın, Müslümanın. Fikriyatı gayri İslami işte dernek ettin elhamdülillah. Baver beki nuzan da aşir hazar malı. Tabi istisna hani. Derkede هنكي جاهل ماهل كي فكر كي يالش بيرها بيجي شختن او فكرنا اشكرا دنا بعشيره شيء هذا تننا الحمد لله. بله الحمد لله. تشكي هم بيجن سيدا دمامه هديه دي بداوي ده بتشكي جون مجبيرا كر بد حقي عشيره ده يا حقي قرش باغ ده يا جيت حقي قرش داغ ده هم بيجن والله افيا مجبير كرز بيجم هي امي دماغه برنامه هم بداوي بكن. هون سيداي ملا شوكات باور بك سيداي مدكا امي ببيتش يعني تشكي انها بعقل مجي تشتك بعقل مجي ام ببيش نهاتي بلا ما نقوتي تشتك تني الحمد لله تشكيك ام ببيجن نخوياي هما ام بياد بيجن خداي عالمي ديني اسلامي قرآن الشريف للروي أرضي بك حاكم آمين خداي عالمي تماما مسلمانا بير لغاوان لسر ديني إسلامي لسر قرآن بكيك آمين خداي عالمي في خوينا كيرو دنابا إسلام عالمية دا تيريتين خداي عالمي في خوينا جنابا إسلام عالمية بيك راكن آمين خداي عالمي إيرو في ظلمة جا أمريكا وجا إسرائيل روي أرضي شيد بخدا عالمي وان تماما يوخ بكي وان قهرو بريشان بكي إي ولا دعاء ما خستو كما أب أم جخدا وجا جخدا دخازن أم بيا دخازن تشكي دنيا أم ببيجين نايا قليلا يعني شكرا آخر ببوري تقارب بزازاكي جي في دعاء تكرار بكم برنامج دعاء مرا برايم اي زازاجي هيمون نواره سيدا ام زازاكي ام پر نزان تشنا ببيجين ام اراكي د جزاء بيدبون امام فهمناكن چي بيجنا مبن او باش يعني د اراكي د ام جزاء بيدبون بله ملي ما قي زازابو لبيشام مها رمضان جمرة تراويح ذكر بله اجي لبيم مديب زازاكي جو ازنيتا بري خدانا قلبا والشريف كان دركعات سنتي للتراويحان الله اكبر اري الشاش الشاش لما بيها وجنيتي انين اري حياه
ازواج شاج محيا هشي مهاسري متى وملا شو ركوعي اجار بزازاكي ام نزان زيدا انها ام بخو يعني زازانجي يعني تهندردهم بزمانه زازاكي ام بزماني زازاكي بهندر ده بهبرد بيفن لكن شو دعاي ام دكن شو وعزي ام ددن ام بكل ماجي ددن ام نزان بزازاكي دعاي وزازاكي دعاء نفسي زمانه زازاكي اي والله سيدا خرجوا رازي سيدا الرحمه خدي ايوا جيبي امجي جبو ديساجي ام بيروز بايه هو بيشكي شوت كان یه جماعت تبی و عشیره شاهینان و هرمه و تبی تماشاوانا شبکه دریه خجمر وکر و معزوبانتیا مکر خدا جوار عزیز سیدا دری مسلمانای دری نه دری می الحمدلله خدای عالمی بتونا مسلمانا دری وان شهب دره دری وانی یک خدا تمام مسلمانا بالسر ايمان واسلام وقران خدای عالم مسلمان محافظه بك والشرف ديني اسلامي زيده بك خدا موان تذهب رجا قيامته شفاعت رسول محمد رسول خدا محمد عليه الصلاه والسلام محروم نك ولا سيدان في دعاء مش مسلمان ردك بله تماشاوانن هجا ایروژی امهاتن داویا برنامه خواه لدیار بکر نافچه چنارل گنده قرش برکه بعشیرا شاهینان را ما هف بیوین کرد هم در حق گندو در حق عشیره ده برسپی عشیره را ما هف بیوین کرن دماج و مهاتبو وقت آندن بداوی بو همیشی برنامه خو قدینن حتی هفگیشتنا برنامه کی ده تنگی و تعالیه نبینن امانتی خدا بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته